bismo dalje učili tablicu množenja, za početak iscrtat ćemo jednu brojevnu pravu. To ne mora biti brojevna prava iscrtana lenjirom, već jedna obična u vašoj svesci koju iscrtamo i na njoj obilježimo brojeve onako kako smo mi to naučili. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Već smo naučili kako se množi brojem 1 i brojem 10. Bilo koji broj pomnožen nulom daće nam proizvod 0. Znači, 4 puta 0 će biti 0. 7 puta 0 daje nam rezultat 0. 9 puta 0, ponovno proizvod 0. I tako redom, da ne navodimo više primjera. Pošto smo naučili brojem 1 da množimo, sada ćemo da vidimo kako možemo lako množiti brojem 2. Učili smo u prošlom razredu parne brojeve i u stvari množenje brojem 2 nije ništa drugo nego brojanje po 2. A ono ide ovako. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Znači svaki podignuti prst ima vrijednost 2. Zapamtit ćemo ovo kao veoma važan broj, a kroz primjere kada želimo množiti brojem 2, 7 puta 2 množit ćemo tako što podignemo 7 prstiju i brojimo do 2, po 2, pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Znači 7 puta 2 biće 14. 5 puta 2 množimo tako što dižemo 5 prstiju po 2 brojeći. Znači 2, 4, 6, 8, 10. Pa nam je rezultat 10. 8 puta 2 uradit ćemo tako što ćemo podići 8 prstiju brojeći po 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Možete i ovako za početak obilježiti sebi ove brojčiće. 8 podignutih prstiju brojano po 2 daje nam proizvod 16. Znači ovo nam je princip na koji način možemo da množimo brojem 2. Na isti način možemo da množimo i brojem 5. Samo što ćemo sada brojati tako da svakom prstu dodajemo vrijednost za 5 veću. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Znači brojimo po 5. Pa će to u primjerima izgledati ovako. 7 puta 5. Podižemo znači 7 prstiju, a svakom prstu ćemo dati vrijednost 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Proizvod će biti 35. 9 puta 5
Podići ćemo 9 prstiju, a brojimo po 5. Pa ćemo da vidimo koji ćemo proizvod da dobijemo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Naš proizvod je 45.